a ku ri siku leri fanaka hi lembe ra 1995 loko Afrika-Dzonga ri ku heyi ku na xihontlovila ku na nkulukumba wun'wana va nge John Alomo ntlangu wa rugby wa xiyimo xa le henhla kusuka New Zealand loyi a karata swinene hi minkarhi ya yena kambe ke vuya hundza misaveni naswona sweswi etlele vurhongo lebyikulu nongonoko ya Afrika wa vulavula ku zani vulavula leswaku ri siku loko Afrika-Dzonga ri hetelela ri tikumela xidlodlo xa ku va tinghwazi kumbe tingwenya ta mitlangu ya rugby lo endzhaku loko va hlule xipano lexiya xa New Zealand hi siku leri fanaka seke swoswoleswo swi endla leswaku malangutele ya tiko ra Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta ntlangu wa rugby swi vheta swi va swi cincile ku ri siku leri fanaka hi lembe ra 1995 namuntlha ka Afrika wa vulavula hi la ku langutaka hoyihoyi leyi nga koho eswikolweni ku vana van'wana va kwatile xana ku va nga va kwatisa hi yini hi la ku ta twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yeleyo hi bula na tatana Floyd Shivambu khale ka matsalani general wa MKP sweswo hinkwaswo kwa ka Afrika wa vulavula ndaka leswi tene ku bela awara liya ya khume nongonoko awara ya 12 eka nongonoko Afrika wa vulavula timhaka tani sweswi ni nga vula ku titele kambe sweswi hi lava ku twa wena ku we u ri yini eka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ndlela leyo swikolo kahle swi pfarile kumbe ku endleka yini ni vula ku ndhawu leyi dyondzo na yi ta fanele yi pfuna ku twisisa ku kahle loko va ku xikolo xi pfala hi Ravutlhanu kambe vana va nga ha yi xikolweni sweswi madyondzelo ya masiku lama ya cincini hi ku ongeti masiku lama nga ri loko va heta kotara swa pfariwa swa kotara leya hi so i cinci ndaku ku vana va va ri kaya sweswi loko swikolo swi nga si pfala ene vadyondzisi lava hi vulavulaka na vona sweswi se vadyondzisi lava se va nga na ti-EA ti-educator assistant leri ra ku loko ku ve mudyondzisi i ta va kha endla swin'wana n'wana EA a ta va kha endla swin'wana se xi pfarile xikolo hi leswi hi lava ku tiva swona namuntlha ni kha ni bula na vaaki van'wani va ku va na xiphiqo hi timhaka ta timali ta vo ta marhumbi va ri va huma a mugangeni wa ka va ri marhumbi ya voho ya ka Sundani kambe sweswi van'wana va le ka Nkuzana van'wana va le Elimi van'wana va le Kwekwe va ka va vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti ku na swin'wana swi nga fambiki kahle se hi ta ringeta hi tindlela hinkwato leti nga koho ku va hi va pfuna ku kota ku vona leswaku va hetelela va tshamisekile eka timhaka toleto kumbe hi kota ku va pfuna eka timhaka toleto ta timhaka ta swa marhumbi kasi ku na lava va nga ta na vona va vulavula hi timhaka ta ku ve le xikolweni lexi xi nga ri ku xi nga ringanelangiki ku tsarisa vadyondzi kumbe ka grade 10 11 and 12 se un'wana wa vatswari namuntlha infonerile a ku a va se kuma ku pfuneka kusuka a second ku ya hi laha tatana Maringa mi nga ringanyeta hi kona ni tatana Maringa mi ringanyete ku ya hi HOD va ta tsaleriwa papila wa kota ku kombisiwa ku va pfuneka njhani vatswari lava a va le ku pfunekeni se a ni swi tivi tatana Maringa ku cince yini ka leswi ya mi nga hi byela hi ku va le ku vutiseni na sweswi ku hikokwalaho ka yini va nga ri ku pfunekeni se na sweswo hi ta tsakela ku va hi landzelerisa ku va hi twa ku va pfuneka njhani na n'wana tanihi vatswari loko mi fanele mi yisa vana va n'wina lavana vuxokoxoko byebyo ku xikolo xexi xi tsarisiwile hi ke ka ndzawulo ya dyondzo xi tsarisiwile hi ke ku tsarisa swikambelo swa umalusi sweswo i vutihlamuleri bya n'wana tanihi vatswari ku lavisisa ma swi vona kambe ni tshemba ku tatana Maringa na vo va ta va kha va hi pfuna ku va hi ya mahlweni hi ndlela hi yeleyo a hi ku timingisero Munghana Lonene FM eka 0860002543 hi ndlela yaleyo ku na un'wana a nga ni rhumela hungu rin'wana hungu leriwani leswi a nga ri rhumerisa swona ra tika ni chava no ri vula la moyeni hungu leri a nga ni rhumela rona kumbe siku ni nga ta ni ra xivindi ni ta mi byela kambe ra tika ra tika hi ku ya hi ye i ri swi hoxekile ku va hi ku na Vatsonga machanga i hlamusela swi tala ngopfu ni ta mi movha mi yi khomi kwalano kambe hi ta twa hi n'wina kumbe ri yini 0860002543 yaleyo movha mi yi veke tlhelo hi nga vulavuli hi yona na ta lava valavisisi lava nga ni rhumela ka vona ku famba ka valavisisi lava hikuva ya ka valavisisi lava ta ku byela ku sweswo a swi kona se nta twa ku
hi nga yi vulavula njhani sirini kambe na ta sungula ni ya ka valavisisi lava ni nga rhumeriwa ka vo hi ndlela yaleyo ve ri ku bengoma loko ku bengoma swi na mhaka ku mukhanselara wa ganga rero i yiri ngomeni kumbe a nga yangi na mina hayi se swi nghena kwihi sweswo ta twa kwini kwala fika kona 0860 002543 wo sungula hi loyi nhlekani Nhlekani Boetpet. papa mina Mfukeli Boetpet. epfokeli n'wina minjhani Na hi pfukeli Boetpet. a khensa Boetpet xo sungula ni lava ku mi khensa ka ansara leyi mi nga niketa i un'wana wa vayingiseri hi Wednesday last week mayelana na xivongo xa ka n'wina xa ka Baloyi loko muyingiseri luya a hlamuseri a tikomba a lahlekile loko a twa vanhu va kha va ku Baloyi yena a twa yi nga ri a va vuli swona se mara ansara leyi mi nga ku nyika yona yi siye ni ri na concern leyi mi nga hlamusela yona ni n'wina mi hlamusele ku ri ne ku va n'wina mi vita xivongo xa ka Baloyi xi vitaniwa Baloyi i mhaka ya vanhu la exipelini leswi xi nga tsarisiwa xiswona ivi se xi dlina vanhu se va vitana Baloyi kahle xivongo xa ka n'wina xa ka Baloyi hayi xa ka hina xa ka Baloyi me ni mathevula xivongo xa ka Baloyi i Baloyi ya sweswo swi ni endla ni va na concern ya na xivongo lexi xa ka Baloyi xi ri na vanhu vo tala so lava nga dyondzeka swi fike njhani ku ri mi pfumela ku xivongo xa ka n'wina hi xi pronounce hi ndlela leyi nga ri ku yona na loko ni yingisela ka radio Tsonga ku na vanhu vo tala ngopfu va ka Baloyi ene na loko va ti tivisa va xi vitanisa sweswo ku hi mina Sydney Baloyi loko ni yingisela Sydney i munhu nkulukumba munhu loyi a nga na matimba ngopfu lero matimba yalama loko a ma tirhisa hi ndlela ya kahle ku va mativa xiphiqo mativa la se n'wina mi nga na xiphiqo kona i yihi hi kwihi mi vilerisa hi swo ka swi nga lavi n'wini hi la xiphiqo xi nga kona sweswi hi ku loko mina ni ri wa ka Baloyi ni tsakela ku vitaniwa Baloyi a hi nandzu sweswo kambe leswi swi nga a hi nandzu a ni mi ni tsakela swona mina ni tsakela hi leswaku vulavula ku swa khale ngopfu la rin'wana ra mavandla ri karhi ku SABC a yi fanele yi nga vuli ku GNU hina hi nge thi vanhu mavito loko munhu a tsakela swo a swi tirhisisi sweswo kambe lexi nga xiphiqo i ku un'wana a ta fika ku fana na n'wina sweswi mi ku mathevula mitlhari yo ngo a fanele mi ya swi cincisa a ni swi lavi ni swi lavisa sweswo mara na swi tivaka hi swona mara ni pfumeli point leyi ni tisa yona hi leyiwani mi nga vileleli wun'wani na bibele ya vula ti vileleleni a ri n'wina hi laha mina ni lava ku mi tisa ku mi nga koka ku mavito ya va Sydney na vamanimani mi nga va nghenisi ka leswi n'wina swi vileleni mi ri n'wexe ni nga va ni yindle wrong hi ku nghenisa vanhu mara Boetpet loko mo yingisela ka swivongo swo tala swivongo swa vaVenda ne Boetpet swa tika ku swi pronounce ni nga nyiketa example hi vito ra Mularo vanhu vo tala a hi swi koti ku ri pronounce kahle mara hi ku ri tsala a ni ri loko ri tsaliwa i Mulalo mara pronunciation ya yona i Mularo se mara vaVenda va make sure ku ri ne pronunciation ya vona yi nga lahleki hi leswi yi nga tsalisiwa xiswona ni kombela ku mi chayisa n'wina mi se mi ni khunguvanyisa kwala ka ku ni fananisa na van'wana mi nga hi fananisi na van'wana hina hi rixaka hi ri hexe hi nge ti tani ene loko hi tirha swa hina tani hi rixaka hi nga tiki a swi kahle ku hi benchmark van'wana hina hi endleneni swa hina loko se mi sungula ku nghenisa van'wana ku lava va ndla kahle hansi ma ni hoxela mina ni a ni ka xiyimo xa swona mi nga zami hi van'wana zamani swa n'wina ni khenseli papa ni khenseli papa mina ani ali hi nga va ku ri na swin'wana tani hi rixaka hi nga ri ku swi endleni kahle kambe a swi ni khomi kahle mina loko mi fika mi ku rixaka rin'wana ri swi ndla kahle leswo n'wima titsan'wa hi marito man'wana okay a sweswo hi nge swi khutazi ka xiyanimoya xa hina xa humi titsan'wa xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula hi le ka Munghana Lonene FM komandela ya amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani
Aye, Bucket. Sis, Aye. me pfukeni. Ipukela la kutawini. Hi pfukile. N'wina mi ri? Bucket. Namuntlha mi vulavula na xikalavito xa kusuka eRotterdam. Ay, xikalavito Rotterdam. Se hi onhe yini? Ay, a Rotterdam na n'wina na. Mina na xivilelo Bucket. Ya. Mayelana na ngoma leyi nga yima etikweni ra ka hina eRotterdam. Ku why hi fanekele hi duriseriwa ngoma va ku i 2,500 instead ya ku va ku i 2,000. Eh. Se Mara ani ngo loko munhu a bangoma i va kha bela hi ni vula ku mi berini ku ya hi loko hi bule na na va hosi Mdavula lembe nga hundza loko ni nga hoxisi vete i fanele i va i ku twananiwini na vuhosi bya kwalano na miganga na vaaki ku hayi loko ku bangoma laha yi ta va mali leyi. no, mina ni sitwa sweswo mina already n'wana wa mina iye kwale ni sitwa ku 2.5 mina mali yale a na yona. So okay, so wu bi kwihi ka a Rotterdam? A ni Rotterdam mina tindhawu timbirhi ku na le ka Mahuntsi na le ka Duvula. Wu be kwihi? Wu be ka Duvula. Ka Duvula. Se loko wu ba ka Duvula very mali moni n'wina mi twa veri 2,500. Ku ve n'wina mi ta kota mali muni? 2,000. Mara ni ngo a va sindzisi ku mi yisa n'wana lahayani ka mani. Ay, mara ano ngo i tradition wo fanekele swi landzelerisa na. Ene loko mi kha mi swi landzelerisa na vona va nga vi va durhela tlhelo. Ku va yi swi lava mali yo tala so Bucket kwale kwa jikanyana kwale noveli. Mi nga ngheni kwala ka ku ya jikanyana le xikolweni le ku mi ta hi vulavurisa swilo swo tala le xikolweni ku na swithuthuthu ku na yini hinkwaswo leswi lava mali se 2,500 a yi ta va yi ri kahle kambe leswi n'wina leswi mi vilelaku swi vula ku se mi hi vangela ntirho hi swi vula ku se mi hi vula ku hi fanele hi lava va vuhosi bya ka Duvula hi lava na va ndzawulo va ta hi ku hi ta vulavula hi yona kambe a hi nga swi hleketi ku se ku nga ku ri na van'wana se va va ku na swiphiqo mos. Ya hi kombela mi hi tikisela swona yi hosi ya hina yi hi hlamula ku yi ri yini hi swona. Ni mi twile ka sesi. Mara ni vula ku sesi a va ta va yili kumbe no loko ri hikwalaho ka Duvula a va ta va yili kule ka hosi Duvula va vutisa swo va kuma tinhlamulo mara va teka munghana lonene no a ni vuli ku hi nge va lavi va ka vuhosi bya ka Duvula va vuhosi bya ka Duvula hi ta va lavi va hi byela ku hikokwalaho ka yini va nga sungulanga va twanana na vaaki ku ta biwa ngoma yo tani ya mali muni swi ku yini sweswo hi ta va lava va ta fanele va hi byela ku hikokwalaho ka yini hi ku va vurile hosi Mdavula va ku mi fanele mi twanana tanihi miganga na vaaki na hinkwavo ku ngoma yi ta biwa yi famba hi kolomu ka mali leyi ma swi vona na ku loko sesi lava ringanyeta kumbexani 2,000 loko va ka Duvula vo ka va nga lavi ku vulavula na vaaki a swi ta antswa va ku ri 1,500 kumbe 1,000 hi leswaku loko mfumo wu veke nomboro yo karhi ivi n'we mi ya hansi ni nga mi twela vusiwana na loko mi nga vulavulanga na vaaki mara loko se mi ya henhla a hi swona mara hosi Duvula a ni tivi ncindana a ndzi tshama hi vulavula na hosi Duvula siku rin'wana kwala hi tshame hi vulavula na vona mani siku rin'wana khale nyana ko na swi tivi kambe hi swi ri tani n'we mi nga va ku mi ri na vona kwala kusuhi hi pfuneni ku hi lavisa hosi Duvula hi kota ku bula na vona hi twa ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowuwani kambe hi swi ri tani sweswiwana hi yena ni mahlweni 0860002543 nongoroko ya Afrika wa vulavula hayi na swi tivi hiko yi sukile ya ngoma a yi amukele ni mungiseri n'wana loyi nhlekani Hello. papa Mwashi minjani? mungiseri wa mina hi pfukile mani n'wina mi njhani Hi pfukile mwashi na cancer. Ni rhandza ku xewetana vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene. Loyi vulavulaka i Elvis Nkuna ni huma ka muganga wa le Sasekani ehansi ka vuhosi bya le ka Mhlava. Xikwembu xa xikolo xa hanya mwashi kusukela tolweni after Floyd Xivambu va ta va kombise timhaka ta ku va lava ku vulavula na vanhu mhaka ku pfula phati. Ni vete ni sungula ku ni lava ku vulavula na vona ni nghena ka profile ya vona fika ni kuma tinambara tin'wani va hetele va ti hlamula tolo weekend hinkwaro ni kha ni fona ku hlamula sesi wun'wani a kombisa ku va huma ka phati leyi a va ri ka yona leyi va nga huma ka yona se nga ku loko va famba tifoni ta sala ni nga va kumi sweswi ni yingisele Munghana ni twa muku ne ingaku va ri mi rivele ku teni
hello swi nga leswi mata ku endleka yini muhaxi a ni swi tivi sir. loko Boty Floyd a ni tsake ngopfu loko Boty Floyd avoka ni nga va kumangi avoka va ngati kwalano a ni ya foyinela n'wina ni mi kombela ni ku hi muhaxi ni kombela mi vitana Boty Floyd va ta ka Munghana Lonene because ni twa ni tsake ngopfu mara ni na problem yin'we muhaxi ndlela leyi Boty Floyd va lava ku yi tirhisa ya ku pfula vandla ra tipolotiki hi yona a yo sungula la South Africa tindlela leti hinkwato ti-political party hinkwato ti nga kona South Africa ndlela leyi va lava ku ta yona Boty Floyd yi tirhisiwini hi vonini yi tirhisa tipolotiki mi nga lava ku hlaya mavito ya tiphati ku hi tiphati tini na tini mara ndlela leyi already yi tirhisiwini we are very sure as the vaakatiko va muganga wa South Africa a yi tirhangi lexi nga kona lexi Boty Floyd a va fanele va xi endla Boty Floyd loko vo landzelela leyi ni ya ku yi vuleni sweswi la moyeni muhaxi loko next year hi ya ka local election ne va bali pompo hinkwayo ku va ya vandla leri va nga ta va ri pfula Boty Floyd va huma ka mahonisi hi muhaxi va huma ka mahonisi aka muganga wa ka Malamulele a ni cheka village ya mahonisi ku kule ku fika kwini yi loko se na ku ngetela because yi le ka 2,5.78 kilometer community ya ka mahonisi hinkwayo la Boty Floyd va huma kona Boty Floyd a va endla leswi problem leyi nga langa tiko ra hina ra South Africa mahaxi phela a ku ndlela ku nkarhi wu nga mi siyi loko mo nghena ka mhaka ka mi ku Boty Floyd a va ndleli leswi ku hi ku ntsale hi minete a va ye ka muganga wa ka mahonisi muhaxi va fika va chela mati va sungula service delivery ka muganga wa ka mahonisi na hina kusuka ka muganga kan'wana hi langute ku Boty Floyd loko vo fika va nghena Alimpopo va ku hi va vhotela hi ta va kha hi swi vona Boty Floyd va ta va tirheni mara swi kona ku ya mahlweni antiyi kumbe mi ngo teka nambara ya mina ku loko va fika mi nga tlhela mi ni foyina hi ta tlhela va kombisa ku ya mahlweni because ka ha ri na swo tala leswi hi nga ta vulavula na vona hi swona na mi tweli Boty leswaku va hete nkarhi wo leha va kha va vulavula leswi a va nga lavi ku vula swona ivi loko se nkarhi wu va siyini va vulavula leswi va lavaka ku vula swona se va ku mo teka nambara ya mina mi ta hina mhaka nkulu la hi lava ku tatana Xivambu va hlamula swivutiso swimbirhi sweswi hi nga swi lulamisa ivi va famba ni vuxaka bya n'wina na tatana Xivambu bya n'wina na tatana Xivambu hina hi ngheni helo hi nge mi siveli hi nge mi hayi ma swi vona na khale loko hi nga hi kula ku na timhaka tin'wana va ti vitana ta square pass na yini a swi tali ku famba kahle loko munhu i squarela munhu a ti n'wi tshika a ti layithela hi yexe kambe hayi va ku yingiseleni tatana Xivambu ni tshemba va ta va swi tekini kambe hileswaku kumbexani swilo hela leswi fanele ku swi endliwa muyingiseri wa mehe hi ku leswi mi swi vulaka swa ku famba mi ya nghenisa mati na van'wani va nghenisile mati n'waxi lembe ra kan'we loko yi wa ka nhlawulo wun'wana na tsundzuka kun'wana ku nghenisiwa tiboholi ku ndiwa yini va swi endlile naswo swi a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku va swi tirhanga kumbe swi tirhile mara va swi endlile naswo se swi fana na sweswi swa consultation i ntiyiso swi endliwile na hambi ANC na yo loko yi sungula a ku ri consultation i ntiyiso sweswo kambe ku a swi tirhanga kumbe ku swi tirhile hayi a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula swoswoleswo kambe hi twene ku manga misava ya awara ya n'we ta yimise ku yini hi ta vuya hi dzika hi ta vuya hi dzika hi nga jikajikeleli kule ni ha dzika la hi languta madzolonga eswikolweni hi languta ku loko xiyimo xi te tani vana va ha hlayiseka ku fika kwihi kumbexana na leswi mi lavaka ku hi byela tatana Xivambu loko va fikile se timhaka teto ntsena hi nga ta bula hi tona kambe sweswi hi sungula hi nhlokomhanga misava ya awara ya n'we ta yimise ku yini nhlekani xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Bert Matebula hi laha hi nga kona miyingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela muhumelerisi venge hayiko hi vulavule ngopfu hi timhaka ta tatana Xivambu na siku reriya loko hi va nyika nkarhi hi vulavula na vona moyeni hi vulavula hi yingisela mbulavulo wa vona sweswi ho lava ku vutisa swivutiso swimbirhi swinharhu loko va ta va fikile laha ka kotara ku bile awara ya n'we nhlekani lowu se sweswiwani hi na ntungu lowu hi nga langutana na wona wa madzolonga lomu swikolweni vana va le ku gwazaneni vana futhi van'wana va ta vona va ku khale a hi biwa swikolweni na yini hi vadyondzikulobye kambe a swi nga fikangi la ka ku se ku fika nhlayahenhla ta ku va vanhu va dawa
vana va dlayana hi xivona hi ndlela yaleyo ku nga xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona. Se hi lava ku twa na le ka n'wina ku mi vona onge tintirhisano exikarhi ka maphorisa na ndzawulo ya dyondzo ya masungulo swi nga hi veka ka xiyimo xa kahleke loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na madzolonga lama ya nga kona eswikolweni, ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku vona leswaku vadyondzi lava ve le ka xiphiqo kumbe va tikomba va ri ka xiphiqo xo kumbe va ri ka makuriselo yo tika swinene loko swi ta ka timhaka ta hi ndlela leyi swilo swi tshamaka ha kona kumbe swilo swi nga tshama ha kona hi ndlela yaleyo. Se hi le ka 0860 002 543 na ngeta nakambe 0860 002 543 hi languta ka timhaka ta madzolonga ya tiko rero. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Hey! phela ritiro rikulu ngopfu loko mi ze mi lan'wa mi ku tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yikulu kumba ngopfu yeyi. Yona mina ni nga yimela mina na problem na problem America yi ta ni protecta ma ni ngo joina mabuni lama ya 49 na hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship. Meri vita joina yini? Ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump va nteka ni ya va maakatiko wa America. Mi dlayini mi hambana na tiko leri? No hambana na ro leswi a hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso butso. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. ni ze ni rhungiwe botpetenenge ni kuma accident kwala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele xi le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa nga endla nchumu pe ni nga tshama ni twa laha ni ze ni n'wi byela va tshika mina botpet like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni nga ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika. Se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hela. Ni tshama ni ku twa na wa accident olalo ni kumila ku antswa Ni mi twi. alala ku ni hetisa damani. Ni mi twi. Thank you. Pero la ku ni hetisa damani. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Hele ka Munghana Lonene FM komandela vana va hina loko va ya xikolweni hi hleketela na ku langutela ku vana lava va yi ku hlayisekeni hi ndlela yaleyo. Se hi lava ku vutisa wena muyingiseri wa mina ku mi vona ongeti huyi leyi nga langutana na yona yi nga va yi kha yi suka rimitsu ra koho ri nga va ri kwihi nako hi nga endla yini ku huma ka xiyimo xa muxaka lowu hikuva vana lava hi vumundzuku bya hina. Se loko va tlhe va dlayana va va na ti-criminal record sweswo swi hetelela swi hi veka ka xiyimo xa njhani ke a hi amukeleni lo muyingiseri nhlekani. Aye papa. Leswi a mi ri khomise swona riqingho ku sunguleni a swi ndli nga swo huhanyana sweswi mi ri khome kahle matwa. A khensa papa. Hola ku veka mavonelo ka mhaka ya madzolonga eswikolweni. Ya. Maphorisa ma nga pfunisa ku yini. Ya. Hi ta sungula hi ku vulavula hi ku kombeta challenge leyi hi nga na yona because loko n'wana u hlela madzolonga lawa a ti tshameli a ri wa kaya ka yena swi nga tiviwi hi mutswari swi nga tiviwi hi thichara ene mind you a hi na phorisa leri tshamaka xikolweni naswona so i challenge yo sungula leyi hi langutanaka na yona u swi pulana a ri wa kumbe va ri group va nga byeli munhu ivi va longa swiketse sweswo va famba va ya xikolweni va fika va endla leswi va nga pulana swona and then maphorisa ma fika se ku ri swilo sweswo va nga swi pulana swi endlekile khale se swi va ta vula nkarhi wolowo vo react ka ti-problem. So xo sungula hi na xilo xikulukumba xi nga na nkoka ngopfu i mindyangu ka ku lwa na madzolonga lawa. Mindyangu hi wona nga na nkoka swinene hi yona nga na nkoka swinene ku tlula hambi wona maphorisa because maphorisa a ku na xikolo lexi ka nkarhi wa sweswi a ni voni ku hi na yona capacity kumbe matimba mo hi nga kota ku veka phorisa xikolweni xin'wana na xin'wana. So institution yo sungula leyi nga hi pfunaka i mindyangu
hi yona yi fanele yi langutisa mahanyelo ma vana ku cheka na lomuya aka tikamareni ta vana na swin'wana ku cheka tibege ta vana ku langutisa ku n'wana wa mina u va na loko a famba exikolweni swi kahle ku hi va vona vana va hina loko va famba tanihi vatswari randomly so hi cheka tihomu ta vona swin'wana swilo ni nga tshika mi huma na swona se swi vula ku madzolonga hi ku ya hi n'wehe madzolonga lama nge le ku va voneni kusuka ka vana va hina ku nga va ku ri xifaniso xa ku ke vutihlamuleri bya van'wani va vatswari swin'wana swi nga va swi ri swona mara hi nga vuli ku hi pumba vona ntsena a ho hlamusela ku institution yo sungula leyi nga kotaka ku pfuna i mindyangu loko mo neglect n'wana loko ma ku a mi cheki nchumu xa n'wana a mi cheki nchumu n'wini n'wana wo ta xikolweni a famba a vuya a ku na nchumu mi langutisaka nkarhi wun'wana loko mo ndlalisa swo pfa mi cheka randomly ma fika mi kuma swin'wana swi nga mi nyika ku idea ya ku ku na swin'wana swi nga ri ku tshamisekanga ku hi n'wana naswona ku fana na ku cheka tibag na ku cheka kwalaha tikamareni kwalaha va tlelaka kona swi fana sweswiya so mindyangu hi nyika vana privacy yin'wana yikulukumba ngopfu lero nkarhi wun'wana ya hela hi phazamisa mi ya twa ku n'wana wa n'wina yalowa mi nga swi hleketanga u endle swin'wana swa madzolonga exikolweni then mi kumeka na vona mi khumbekile kambe xivutiso ku ta va ku vana lava hi vulavulaka hi vona sweswi mi n'wina mahako ya ta ku hehla ku hi va nyika privacy ngopfu mindyangu leyi mi nga le ku yi hlamuseleni mi va mi kha mi hlamusela ndyangu wa njhani laha loko mi ku ndyangu mi va mi kha mi vula yini mindyangu ni yi hambanile ku na loko mako ku na ndyangu lowu hediwaka hi mutswari a ri wun'we ku na mindyangu leyi hediwaka hi vatswari va ri vambirhi and then yin'wana mindyangu mi kuma ku i child headed family mi kuma ko va vana ntsena va tshamaka kwalahaya kaya a ku na munhu nkulukumba yin'wana mi kuma ku i elderly headed family vatswari va vana vala a va kona va va siyile va kokwani wa vona so mi kuma ku monitoring especially ka mindyangu leyi loko hi vulavula hi ku classify mindyangu mi kuma ku yi a bit disorganized monitoring ya vana a yi vi hi ndlela ya kona leyi faneleke naswona so mi kuma ku swin'wana swa xipuka kwalaya fana kokwani a va swi tivi swo tala mi kuma ku that family ndyangu wolowo is an elderly headed family wu zi rhangeriwa hi kokwani titriki ta vana ta masiku lawa a va koti ku ti vona naswona wun'wana is a child headed family n'wana lowun'wana mi kuma ku a vo hindana hi malembe mo tala wa kota ku a nga swi koti ku tshila loyi wan'wana nkarhi wun'wana va tshembisana na swo kuma ku loyi a hedaku i munhu wa xisati loyi a kumeka ku a endla madzolonga xikolweni i mufana a nga koti ku n'wi byela nchumu because na yena wa n'wi chava hi ndlela yo fana liya mara ti-organized family hi nyika privacy vana va nyikiwa ngopfu privacy u kuma ku a ni lavi ku nghenelela ka timhaka ta n'wana wa mina a ni ngheni akamareni ya n'wana swi fana sweswiya a ni cheki swilo swa n'wana then swa hi xupukela hi ndlela yo fana yaliya hina hi ti byela ku ri hi kurisa vana hi ku ya hi ku kopa leswi hi kumaka social media na le ka tithelevhixini ka switori swa thelevhixini u kuma ku na n'wana homu yin'wana yikulukumba ngopfu so family yo sungula because both sides mina na n'wina ha swi tiva ku hi hava phorisa ri nga ta vekiwa ka swikolo leri nga kona ka South Africa hinkwayo family and then ku va na swilo swo fana na ti-organization swo fana na kereke both ti fanele ti dyondzisa mahanyelo ya tikerekeni so that a swi ta hunguta vana van'wana va ta kota ku swi twa swihi naswona mara hi nga hi languta maphorisa sweswi swi ta swi kota hi maphorisa ku ya tshama xikolweni hambi wona mathicara mi nge koti ku ma secha everyday a ku ri na nkarhi wun'wana eswikolweni kun'wana a mi kuma ku va rhumela maphorisa ma ya ku secheni ka vana swikete leswi humaku botpet swa chavisa swinene ya n'wana wa khalanga loyi i tena xihloka ka vakhalanga va swi tivi va hana xihloka ka vakhalanga swo sungula tumbekiwa kwelihla kwalehelo naswona ndzi tshama hansi ka mbedo wa n'wana but because of the privacy leyi hi nyikaku vana va hina yona so leyi botpet hambiloko ho maphorisa swi te yini maphorisa ma to reacta swi fana na ti-domestic violence ku hava maphorisa ya nga ta va tshama ndlwini ya ka khalanga ri ringela ku khalanga loko va ni ta khoma kumbe ni ta sivela a swi va koteki sweswo mara if the institutions leti ti tshamaka na vana masiku hinkwawo
hi nga endla mitirho ya tona a hi veni ku swin'wana swi nge xipuki na mi twini mara swin'wana swilo hi ta kota ku swi swi kota. vona xiphiqo xa hina nga ri loko ni tani mi yingiserile xin'wana i ku ongeti ha tsandzeka ku sivela hi tsutsumisana na timhaka teti ta ku se loko se swi humelerile hi thivela hala na hala ndilo loko wa ha sungula hi swi koti ku sivela u nga se va kona hi lava ku ya ta na xiphundla leswo sweswo hina ri na problem yaleyo yo ku tsandzeka ku sivela ni khensile swinene enkomo papa khensa swinene 0860002543 andaka leswi sweswo mingisero mugana lona FM khume nkombo timinete ntsena hi se ba ora ya khumenharhu tirhi loko vuya mahungu ya misava hi bula na tatana Floyd Xivambu andaka sweswo hi bula na tatana Elijah Mhlanga hinkwavo va ta va kha va vulavula tatana Xivambu va vulavula hi timhaka ta vona na tipolitiki ivi tatana Mhlanga va vulavula hi timhaka teti hi ngile ku buleni hi tona ta ndzawulo ya dyondzo ya masungulo na ku tirhisana na maphorisa hi ndlela yoleyo un'wana mingiseri hi loyi nhleka minjhani Bupet vota mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile mani vulavula na mfundhisi Xirindzi Pastor J.I. Xirindzi ni vulavula ku nghena makina na ta teka nkarhi a khensa mfundhisi xikulukumba leswi hi nga le ku swi voneni swi tikomba nga ku nton'wana mi vulavula ku tiko ra hina nga ku Banana Republic mara ku vulavula ntiyiso i ku ri tiko leri department yin'wana na yin'wana yi in order loko hi vulavula hi Department of Education laha hi hlanganaka na vana va ku hambanahambana va suka ku mindyangwini ya ku hambanahambana ku na act ya vona ya act number 84 ku na section 8 leyi vulavulaka hi discipline so ku za ku vulavula ku ri ku na leswi va nge i SGB school governing body swi vula ku ri this school governing body yi governor xikolo yi governor vana lava nga le xikolweni yi languta ku ri milawu ya landzeleriwa discipline exikolweni yi kona and that act yi nyika SGB matimba yi nga ku nga yona leyi yimelaka vatswari loko swi nga endleka kuma swa ku endyangwini kaya n'wana ku na order kumbe a nga na mutswari hi vambirhi ka vona endyangwini mara loko a fika xikolweni u kuma ku ri exikolo lexi nga ndyangu wun'wana laha ku nga na varhangeri na ti-leaders ti nga kona ku nga va SGB ku nga school governing body hi yona yi mekaka sure ku ri vana loko va ta xikolweni ku na siku ro karhi hi vita maphorisa hi tsalela maphorisa va ta secha vana va ta dyondzisa vana hi order i ntirho wa SGB wolowo mutswari loko a ri kaya a hi nga n'wana vatswari va fambile endlerisele na kokwana a nge swi koti ku n'wi dyondzisa order ya ku ri loko a ri xikolweni a ti khomisa ku yini na vana van'wana ende na loko se hi vulavula hi vana lava nga le mugangeni ku na ti-organization mugangeni leti ti leadaka community but loko za va nghena hi jarata ra xikolo ku na governing body ku fana na loko hi ku vanhu va le tikhotsweni eka correctional service a wu ngo tiva ku na vanhu lava va mekaka sure ku ri ku na nawu yi landzeleriwaka kwale ndzeni ka correctional service va nga kona so exikolweni na SGB leyi nga school governing board kambe SGB yi kona mfundhisi sweswi mi vulaka kambe xivutiso i ku yi kha yi ri kona yi titani swikolo sweswi vana va nge le ku dlayaneni ka swona vana va nge le ku tlhavaneni ka swona va le ku tlhavaneni ka swikolo sweswi nga na ti-SGB swi vula ku ku na xin'wana xi nga ri ku hlanganeni la mfundhisi hi lexi nga hlanganeki mfundhisi muhaxi to zani ku vita mfundhisi makwerhu na pfumela ni mita wa mfundhisi na mekara twanani i mhaka ku ri Department of Education ya swi tiva ku ri under act liya ya vona ya 84 yi ri school governing body loko xi fika xa ha ku hlawuriwa xi faneke xi ya attenda ti-course xi tiva matimba ya xona se ti-school governing body lexi va nga ta va na xona i ku va tiva ntsena ku ri hi landzelela ku dyiwa ka mali a va tivi ku ri va na matimba ku ri va nga ya ka police station ya kusuhani hi date ya so hi n'hweti ya so swikolo swi pfula hi lava research hi lava ni ta dyondza swi le mavokweni ya department ku va yi dyondzisa SGB ni vulavula sweswi ku na SOA leyi tsutsumaka hinkwako va nge South Africa what va yi vita SOA yi kona ka ti-TV ma hi vona yi famba swikolweni yi lwa na yona mhaka leyi ya ku ri ku va na vukhamba na ku dlayana ka vana this SOA yi lwa ku ri ku fanele ku va na ti-ward ekwini eswikolweni kasi no department yi na vatirhi lava nga le xikolweni va vekaka nawu va nga na matimba se department loko yona yi nga dyondzisi SGB ku ri matirhelo ya n'wina hi lama mina mpfumelelo ku fika la act leyi yi mpfumelela ku noka minyangwa hinkwayo n'wina mi nga taku na milawu leyintshwa eswikolweni na minkarhi ya ku nghena na hinkwaswo loko SGB yi nga dyondzisiwanga
ku ya va na disorder because a va swi tivi ku va faneke va tirhisa ku yini ku na course leyi endliwaka ka SGB va faneke va tekiwa hi Department of Education yi ya va dyondzisa ni vulavula sweswi na ku hlawuriwa ka SGB I'm going to hi ya khosweni hi vone ku humelela swa ku tala ka lwiwa yini leswi a hi tivi nchumu hi kuma act le ku yi hlayeni ku ri hi nga apply ku va ta hi dyondzisa va tshama na hina va hi nyika matimba va hi nyika na maplanelo ya ku fambisa xikolo hi kota ku ya rana xikolo lexi a ku nga vi na disorder exikolweni vana va tlhava na xikolweni ku ri na department ku ri na SGB ku ri na mathicara nga kona hi hina hi protectaku vanhu lavaya se hi faneke hi veka milawu na discipline yi veka hina va SGB kambe mi nga si famba ni kombela mi hi ku kongoma na minete laha mi ni pfuna ku twisisa ku un'wana muyingiseri a kha a ringanyeta ku swiyenge leswimbirhi na swo swi fanele swi hoxa xandla hi laha ku tiyeke xiyenge xo sungula ku nga ndyangu xiyenge xa vumbirhi ku nga tikerekeni mi vona ongeti hi nga pfuna njhani ka timhaka teto ku khutaza timhaka ta matikhomelo lamanene ka vana lava number 1 loko hi vulavula hi ya ndyangu hi swona vayimeri va mindyangu i SGB leyi representaka ti-parents hi hina ndyangu loko hi ri xikolweni number 2 leya tikereke i department yi faneke yi pfumelela ku ri yona loko yi kha yi dyondzisa SGB ta swi tiva ku ri hi faneke hi pfumela ku vita vafundhisi hi siku ro karhi exikolweni se swi vange va suse dyondzo liya ya ku va na discipline ya vukhongeri kumbe swo karhi swa vafundhisi kerekeni ni vula ku ri ha swi tiva ku ri ku na ti-culture ku na ti-religion ta ku hambanahambana mara hina SGB ha swi kota ku ri siku ro karhi hi na siku ro so hi veka nawu hi na matimba ku ri ku ta vafundhisi vo karhi va ta dyondzisa ku ta motivational speaker xo karhi xi ta motivate vana hi dyondza na ku teka care hi hina hi nga na matimba as ku vita ti-psychology ti ta dyondzisa ku ri vana va tshwitshwa njhani miehleketweni va ya kwini loko va ri na stress hi hina SGB hi kota ku vita all department but dyondzo leyikulu i ku ri department a yi teke ti-SGB ti ya dyondza matimba ya act number 84 8 more special ya discipline imfundhisi xirinzi kwala nkonko wa etsaneni inkomo cancel 0860002543 ndaka leswi palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela 0860002543 i khume timinete ntsena a yi se ba awara yan'we mahungu misava na bongi n'wa mun'wana ti maluleke hi ndlela leyo kusuka kwalano mi tlangela ti voice note leti mi nge le ku rhumeleni mi kandziyisa rito ka 0657443911 ku na munhu la 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM la ku languta ka X ni twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona ngopfungopfu ya timhaka ta vuhlayiseki eswikolweni xana vuhlayiseki ku ke vuhlayiseki lebyiwani byi nga va byi vula yini hi ndlela yoleyo kambe ke i mhaka leyi kumbexani hi nga hetelela ku hi twa kun'we mi angula mo ku yini un'wana mi yingiseri lo nhleka papa na nghena ka leya madzolonga leyi inkomo ni vona ku leswi mi swi vonisaka swona i khale yi karhi yi humelela kusukela le ndzhaku lokupakulu kun'wana a suka ka primary a yi high school ku na ku tsema ncila ma swi tsundzuka amsho n'wina se mi nga hleki ku vaviseka vana va vanhu se hi ku vona ka mina a ku faneke loko a nge leswi a tiko ka ha ri na assembly mara leswi ku nga na SGB ku vulavuriwa ku khomiwa timithini vana va xikolo va tiva ku siku anytime ku tlhela ku fike maphorisa va ta searcha vana va nga hlamali va nga vi na trauma va tshama va tiva ku maphorisa va nga tshika va tile va nga tivi leswaku va ta rini ka xikolo xini vo tshama va tiva ku siku rin'wana je va ngo tshika maphorisa va fikile ene va fikile va nga hlamali va sechiwa n'wana na n'wana sechiwa na tibosi ku na tibosi ta kona kwale xikolweni ta tiveka vhele ti sechiwa swa ku n'wana nga tivi ku namuntlha maphorisa va ta kumbe va nge ti na se mara loko mo languta sweswi xiphiqo xi hambana kwihi i ncini xi ndlaku xiyimo xi tika ku fika la sweswi van'wani va lahlekeriwaku na hi vutomi vana va ha chavi nchumu hi ku milawu yi kona mfundhisi xi ri ndava ka va tshaha act yini ya 84 sweswo milawu yi kona se a va ha chavi nchumu swi vula yini nawu wu fambela no tshinya loko nawu wu ri kona mara loko se u endle xijoho u nga tshinyiwi
swo fana ku na wu nga ri kona kambe hi xidyoho lexi munhu a va ka va xi endleli a nga tshinyiwi lexi nga hetela xi endlaka ku va na madzolonga xikolweni swi delela vatswari swi sungula kaya ku sungula swi delela vatswari vana va famba na vusiku va nga landzeleli ku loko vatswari va ku nga vuyi nkarhi wolowo va nga swi twisisi ene a va nge tshinyiwi nawu wu ri kona mara hi ku a va tshinyiwi se ku leka matshinyelo hikuva na va ha biwi loko mfumo a wu tina ku se a va tshinyisiwi ku yini hi ku a va ha biwi mara loko va nga tshinyiwi hambi na wu va kona loko ku nga vi na loyi a nga ta ku khale nawu a wu ri kona a va wu landzelela a va tshinyiwa a hi tshinyiwa na mina ni included nemetweni ya yi tikomba ya ta tika mhaka leyi ngopfungopfu kwala ka ku tshinyiwa un'wana mulavisisi i tshame a vula ku va tirhise ku fana na mingiseri la va tirhise rito rin'wana ku delela rinyaju vana va nyadya vana vatswari va vona kambe xivangelo i yini un'wana mingiseri loyi nhlekani ahe minjhani hi pfukeli sesi minjhani n'wena ni kona kwaku ni te hi mina xikalavito ni ze ni nga va mudyondzisi ka xikolo xin'wana xin'wana rimintsu ra kona ri va ri sukela kwale emakaya ka timhaka ta gangsterism vana vo tala laha xikolweni va bilonga ka ti-gangster to karhi mi kuma ku va lwa kwale va tshamaka kona ivi loko va ya exikolweni va swi extendela exikolweni a mi kuma a titlilasini to karhi va tsalatsale mavito ya ti-gangster tetiya ta ku hambanahambana loko se u vutisa ku ri ku tsariwe yini laya i swa yini va hlamusela se mi kuma ku va lwa loko va suka kwale va tshamaka kona ivi loko va ta xikolweni ivi swi ya mahlweni yi suka ku bananiwa so ku na nkarhi wun'wana a ku vitaniwa maphorisa laha xikolweni va fika va adiresiwa loko va heta ku adiresiwa loko munhu a ku wa tshika kwalaya ku va se a ri khombyeni loko xikolo xi huma va n'wi yimela kolomu va n'wi yimela ku kona ivi va sungula ku n'wi bukutela sweswo swa ku taniya lero i xiphiqo lexi xi nga kona ku va ku ri kambe xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka mbangu wa muxaka wolowo hi ku hi laha hi nga koho sweswi hi fike njhani ka mbangu walowo wa ku se ku ta fanele ku va na ku sondolotana ka muxaka wolowo kahle swi tele leswi swi nga fikelerisa kwalano a ni ri ku na timhaka ta ti-drugs leti ti nga tala laha tikweni vana vo tala lava endlaka sweswo lava va tirhisaka swidzidziharisi kahle lava va tikumaka va nghene ka swilo sweswo lero swi vanga xiphiqo lero n'wana loko se a nghene kwalaya na ye u titwa ingaku yena hi yena se ivi va xisetelana ivi va nghenisana ka ti-gangster tetiya lero va lwana hi mapanga vatswari va swi tiva vana va tshamaka kwalaya ka ku nga na ntlawa ya liya va swi tiva vatswari va ku a ni ri vatswari masiku lama va chava vana va vona lero i problem leyikulu mhaka yikulu yin'wana hi yoho yaleyo nemetweni mani enkomo mani khale ka mudyondzisi 0860002543 xiyimo xo tika swinene mingiseri lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko ni tshemba ku na wehe hikwalaho nga ko wa swi languta u swi vona ku tanihi tiko ho fana hi yima hi milenge kambe xivutiso ku hi yima hi milenge hi endla yini a hi amukeleni n'wana mingiseri lowu ni hlekani minjhani khalang papa mina hi pfukeni minjhani n'we hawa hi pfukeni a khensa madzolonga ya ta ku tikeni ku wa susa khalanga hikokwalaho ka yini loko ni vula so ni mudyondzisi mina a kun'wa ku hala xikolweni xa ku hala Limpopo ma vona ku fana na swilo leswi swi endlekaka xikolweni ku na mhaka leya SGB disciplinary ya xikolo na hinkwaswo sweswiya se swa swi controliwa hi department kumbe ni vula ni ku hi Department of Education maswo so lembe leriwa va tena act yintshwa va ri i Bela Act leyiwa yi cinca swilo hinkwaswo leswi hi swi tivaka hi discipline ya xikolo ku fana na yini loko n'wana a va ka khosa disorder tlilasini
ku ya hi nawu lowa bela ed a nga ha pfumeleriwi ku ri kumbexana mi ku mi n'wi humesela tlilasini a va ka endla swin'wana a handle i fane a tshama kwalaya ku ri hi ku ya hi bela ed wo fane a continue disturba hi ndlela liya hikuva ve i na right yo dyondza na yena ma swi vona so swi ri ndlela liyani nawu lowu taku na vahisela va le henhla luwa wa tikisela wu tikisela groundini aka the field work ma swi vona se madzolonga ku ri kahlaka ni siku ku ri mzansi a hlaya se va wu hleketeli ta ku vuyeli a ni siku ka the next 10 years ku ta humelela yini se swi vula swi le ku hoxekeni hi yini swi hoxa hi milawu kumbe swi hoxa hi mavonelo ya hina ya milawu kumbe hi ndlela leyi hi hlerisaka swo milawu ku ri leyo ni tinaku kumbexani vanhu lava va fane va le henhla ko veka milawu at least loko a vo va tshame va tirha ka the field va vona ku ri i ncini xi disturbaka mara lava vekaka milawu swi tikomba nga ku na le tlilasini ku kundleka hina va swi tivi because vo yi veka milawu leyiwa loko yi fika tlilasini ya disrupt a yi pfuni nchumu tlilasini ma swi vona kambe n'wina tanihi mudyondzisi a mi xirho xa nhlangano wa vatirhi vasatu va pewu va naptosa sweswo ni party ya SATU last year a na ha tivi ku ri a ku ri rini mara this term a ku yiwile ka mechini wa SATU lowu va hi byela hi yoho act leyiwani apparently na yona SATU a yi na power yo yi kaneta law leyo act leyi nga nghenisiwa yintshwa leyiwa ku ri wo fane hi famba hi yona regardless ya ku ri a yi pfuni hi nchumu yo nyanya ku onha swikolweni ko fane ku fambiwa hi yona ma swi vona ene vanhu vo tala va yi langute kwalaha ka ku swi vula ku le swikolweni swa valungu swi ta olova ku nghenisa vana ene ku nghena vana va voho ntsena va lava va nga varhangeri van'wena a loko hi hola ku xa nchumu nemetweni hi ta kota ku yisa vana ka ti-private school hi boheka ku va dyondzisa ka swo swikolo sweswi hi tsandzekaka ku va hi swi controla ma swi vona hi ku loko mo languta mawa mina ni dyondze ali ku by that time loko ni dyondza high school or na primary corporal punishment a yi nga pfumeleriwa mara a ku ri na ndlela leyi a va kota ku hi panisha hi yona hi swi twisisa ku loko va ku byela ku loko o tsandzeka ku kuma 6 hi ta ku chela kumbexana for an example i swi twisisa ku hi ta ni chela nemetweni nkarhi hava ni khensile tlhelo rero inkomo ni khensile swinene mahungu ya misava hi lawa na bonge n'wamungwana ti maluleke ya bonge Elois Richard, Fleischfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. Ni ze ni rhungiwe bot petenenge ni kuma accident wala N1 ni swa la Mkopani va rile ku ni fourth tracker or in xibedhlele lexi xe le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ngedla nchumu pe ni nga tshama ni twa laha ni ze ni n'wi byela va tshika mina bot pet like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ve ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hela a ni tshama ni ku twa na wa accident ololo ni kumila u antswa a lelo ku ni hetisa damani nemetweni thank you pera la ku ni hetisa damani Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram Eka 065 744 3911. Sweswi. Nhlekani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene mina ni lava ku hlamula ka leya enga ya vana lomu swikolweni lomu a ni ta ku yi sungula makaya mhaka leyi mi kuma ku mina na papa kona halwa vana va ri kona a hi na mhaka ku n'wana swi fika swi tshama njhani ka yena swin'wanyana mi kuma ku kwalomu ka ti-social media platform va tshama va ri tifonini vana va sweswi ku vulavuriwa hi rifu ntsena vana va loyi i dlaye munhu hala i n'wi gwaze hi mukwana swi ku yini loko va languta mahungu hi sweswo ma swi vona so laya meme a kuma ku na mina mana kona kumbe papa kona n'wana i ya xaveriwa thoyi ya xibamu kumbe dikwana i dyondza yini n'wana hi tithoyi teto ene laya phe mi nga rivali ku loko va kha va languta swilo swa ti-movie na yini swibamu leswiya swi va swi kha swi tirha swi kha swi dlaya vana
se loko a kwatisiwa xikolweni a kuma ku kwala kaya kumbe ku na xibamu kumbe i xikume kwale ka gangster ya yena a teka xibamu lexi a tirha hi xona a xikolweni. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Sekani Boetpet na Boet Eric, loko vatswari va nga si tshika timhaka ta ku va ku vana i vana va masiku lama, leswi a swi nge pfuki swi herini. Hi ku vanhu vo tala Boetpet loko mo languta va na swilo swa ku a va nyiki vana milawu, va lava ku ya hlamala loko se swilo swi endlekile. Kumbe va ka n'wana loyiwani a nga twi ku ri ku hi wihi nawu lowu a nga byeriwa a nga wu twi. Hi ku munhu i byeriwa nawu kusukela kaya, na loko ku ri na swin'wana mathicara ya kota ku va pfuneta ku ri no n'wana wa n'wehe leswi a swi endlaku la xikolweni a hi leswi hi lavaka swona. Mara ku hava na siku na rin'we leri mutswari a nga ta ku ya a ni thwa ni n'wi byela ku tichomi leti fambaka na tona ti ta ku peta khombyeni kumbe i nga fambi na vona vanhu vo fana na valava. Mara hawa va ri vana va masiku lama se a ni tivi ku va bebule hi masiku lama kumbe va bebule hi vona. Inkomu Mhlangeni novel, bye bye. Ya Nhlekani ka Afrika wa vulavula, Khalanga na muhumelerisi Ncindani. Khalanga mhaka hi leyi, madzolonga lama ndliwaka lomu swikolweni ma ndliwaka vana va xikolo ehenhla ka vana va xikolo van'wana, vadyondzi ehenhla ka vadyondzi van'wana. Kahlekahle swo lava hina vatswari hi dyondzisa vana lava matikhomele na mahanyele ku ri madzolonga a ku na lexi ma nga ta va vuyerisa xona. Loko va ndla madzolonga va banana va vavisana or va dlayana va ta ya tirongweni. Ni vona i nga ri swi nga pfuna ku swi hela. Tanihi vatswari hi va dyondzisa hi nga va chavi i vana va hina. Inkomu Khalanga. Rixine Boetpet, rixine vayingiseri. Boetpet mina ina kuma khuvele kwala GV26 aka hile ka miyexe block 1 ni n'wana mhani n'wazuku laha hi boti wa Jeki. Ya Boetpet madzolonga xikolweni ya nge tshuki ya hungusanini hikwalaho ka ku va ku timhaka ta ku nghena swilo swo tala swidzidziharisi yini hinkwaswo ti-drugs timbangi i swilo leswi vana lavatsongo va ha dzahaku. Ene swilo leswiyani ku munhu a swi dzahini swi endla ku hi makumu swi cinca mihleketo na nsele mona yini aka yena n'wana a hi swilo leswi chavisaka sweswo. I swilo swa ku swi endla as a film. Swidzidziharisi xikolweni Boetpet loko vo kota ku kumeka va landzelela ngopfu swona hi makumu va kota ku swi papalata, hayi madzolonga ya nga va kahle xikolweni Boetpet. Hayi ni khense ngopfu Boetpet a ni ri kwala GV26. Hayi khona hayi mutise njhani loyi Ncindani a nga va hayi vanhu lava hi haxelaka vona la ka nongonoko wa Afrika wa vulavula. A hi nongonoko lowu nongonoko a wu fambelani na leswi muyingiseri loyi a taku hi swona. Swi kwi ni n'wi tsundzuxa kumbexana a nga swi tivi. Xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula i 14 timinete ntsena ku bela awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Makomba ndlela hi bula na tatana Floyd Shivambu, hi bula na vona laha hi la ku twa ku sukusela loko mi twe mbulavulo wa vo vhiki leri nga hundza ku fika namuntlha ku nga va ku ri na leswi swi nga cincake na koho ku nga va kumbexani ku ri na ku tisola loko kumbe va nga va va ri na kona ke swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa mbulavulo kumbe n'wangulo wa vo hi ndlela yeleyo kwala ka Munghana Lonene FM. Makomba ndlela loko hi kha hi tisa nongonoko Afrika wa vulavula. Tanihi sweswi hi nga ku tshembisa hi ta tlhela hi bula na tatana Elijah Mhlanga ya hafu ku bela awara ya 12 hi kota ku twisisa ku hi twa ku loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ka ku langutiwa ku yini. Mhaka leyi ni nga yi twa yi nga huma ka muyingiseri wun'wana a nga ni rhumela hungu la i ri Khalanga tin'wana ta timhaka i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona i timhaka ta ku va ku ri ku pfumaleka mintirho. A ni swi tivi ku mintirho yi nghena njhani kwalano hi ndlela yoyoleyo. Kambe hambiswiritano yima ni amukela tatana Floyd Shivambu laha hi twa ku va angula va ku yini vona ku sukisela loko hi va twi va kha va vulavula na vateki va mahungu ku fika namuntlha ku nga va ku ri na leswi nga cincake na koho loko ku ri ku swi cincini hi swihi hi lava hi bulaka na vona hi ndlela yaleyo. Shivambu hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM.
no enhlekani khalanga enhlekani ka vangiseri hinkwavo va munghana lonene a khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina kumbexani hi nga sungula la ka ku siku lero loko mi kha mi vulavula na vateki va mahungu a hi mi teke thwi vayingiseri va kha va mi twa loko mi kha mi vulavula kambe ke va te ni mi vutisa loko hi sungula mbulavulo wa hina namuntlha hi ku sungula ka ku loko n'we mi kha mi vulavula laha mi kombisile ku na van'wani va nga mi tsundzuxa ku mi nga tlheleli ka ANC mi nga yi ka EFF mi nga tshami ka MK mi kha mi nyikana swivangelo kambe xivutiso ku ta va ku kahle ku endleke yini hi fike njhani la Xivambu? no ni ta tsundzuka muhaxi ku eka nkarhi lowu nga hindza a hi kha hi participate ka nhlangano wa Economic Freedom Fighters hi ri deputy president for 10 years and a member for 11 years and then ku fike nkarhi lowu hi nga hi ya joina Umkhonto weSizwe hi sungula ku va hi ri national organizer hi khe hi va secretary general ya organization so ku tekiwa decision ya ku va fanele va hi cinca va hi yisa a palamende hi mhaka leswi a va swi vulavulerile endzeni ka Umkhonto weSizwe leswi a va swi hlaya ka Umkhonto weSizwe ku va ku hi cinceliwa swona a va ku ni lava ku susa president Jacob Zuma tanihi president ku murhangeri wa Umkhonto weSizwe na matimba lamakulukumba ya ku ni kota ku susa president Zuma leswi swi nga ni hlamarisa ra mina ku va ku hava na xin'we lexi ni nga xi endla lexi xi kombaka ku ni lava ku cinca president Zuma ni teka nhlangano ya Umkhonto weSizwe so vanhu vo tala va kusuka ka ti-province hinkwato ta laha South Africa va tile ka mina va ku no why hi nga consider ku sungula nhlangano wun'wana lowu nga ta kota ku representa vanhu lava ku hambanahambana ka ti-province hinkwato ta laha South Africa so nhlamulo ya mina a ku te ku hi nga sunguli nhlangano ngopfungopfu ya swa tipolitiki tanihi vanhu vantsongo kumbexani a group of friends kumbexani ku ri ndyangu ntsena lowu sungulaku nhlangano wa tipolitiki a hi yeni hi ya yingisela vanhu va South Africa hinkwavo hi va yingisela ku xana ku na reason kumbe ku nga hata ka ku hi fanele hi sungula nhlangano before hi vulavula na vanhu so sweswi hi le ka process ya ku hi yingisela vanhu va ku hambanahambana ka ti-province hinkwato hi yingisela tihosi hi yingisela vafundhisi hi yingisela varhangeri va ku hambanahambana hi kha hi vutisa xivutiso xa ku xana hi fanele hi sungula nhlangano wa tipolitiki ke na loko se hu sungula nhlangano lowu fanele wu yimela yini u fanele ku tirha njhani u ya mahlweni na loko u ya mahlweni u fanele wu fambiwa njhani ku ta hi kuma ku mali ya ku kota ku vulavula na vanhu hinkwavo laha South Africa so process leyi nga ka yoho sweswiwani i ku hi le ku vulavuleni na vanhu va ku hambanahambana hi kombile na vanhu ku va volunteer ku va hi pfuna ka this process ya consultation ya ku hi kota ku hi twa hi tlhe hi yingisela vanhu hinkwavo laha Afrika-Dzonga ku ya njhani amahlweni so hi le ka process yaleyo ya ku yingisela vanhu vo tala ende hi ta tiyisisa ku sweswi vanhu lava nga volunteer i vanhu vo tala ngopfu va nge ti va lava ku volunteer vo tala va vona loko va kha va volunteer va ri va volunteer va ku va lava wa ti-member ta nhlangano leyi loko ho yi sungula ku ta va ku ri nhlangano leyi nga ta va yi kha yi contesta ka ti-elections leti taku hi 2026 na hi 2029 mara ha ri ku yingiseleni hi ta teka decision ya ku ya njhani mahlweni loko se hi va hi ta va hi vulavula na vanhu va ku hambanahambana a tikweni hinkwaro ra laha Afrika-Dzonga so hi leswi nga ka swoho sweswiwani ya njhani mahlweni a swi lavi ti-emotion a swi lavi ku nghenisa ku munhu u titwa njhani na yini swo lava ku vanhu va kota ku yingisela va tlhela va kota ku hlayela kahle ku xana ku na space kumbe xana ku na ku boha ka ku hi fanele hi sungula nhlangano yin'wana ya tipolitiki laha South Africa hi ku tinhlangano ti tele mara hi mavonelo ya ku vanhu va ku hambanahambana va ri ANC already swi tikombile hi ti-elections leti nga humelela hi 2024 ku majority ya vanhu va laha South Africa more than 59% a va ha ri na ntshembo ka ANC ene hi hlamuserile hi leswi hi swi tivelaka swona ku leyi a hi ri koho khale ka EFF a ku na organization yi nga yima yi ri yoxe ku va organization leyi fambisiwaka hi munhu wun'we na loko a ringetiwa ku tsundzuxiwa a nga lava ku yingisela munhu loko endla swilo hi ndlela ya yena ya ku ku va organization ya munhu wun'we ntsena ene leswi a va vulavula hi swona Umkhonto weSizwe a va hlamusela leswaku
yi tikomba yi kha yi fambisiwa hi ndyangu, ku ti-decision leti tekiwaka hi ti-committee ta Umkhonto we Sizwe a ti tekeriwi enhlokweni. Leswi tekeriwaka enhlokweni i ku vanhu va ndyangu wa president vona va ri yini ku fanele ku yiwa njhani mahlweni, na swa discipline a swi endliwi hi ndlela leyi yi nga consistent. Loko vana va vo president va vona swo huma ndleleni a va vuyisiwi ndleleni, vo tshikiwa ingaku a ku na nchumu lexi nga humelela. Mara loko van'wani va endla leswi swi hleketelaka ku sweswo a swi kahle, va yisiwa ka disciplinary process. So hi leswi hi nga ku hleketeleni hi swoho sweswiwani, hi nga ku nyikeni ka vanhu va ku hambanahambana hi swona ku hi famba njhani mahlweni. Ene loko vanhu vo hi sungula nhlangano wa tipolitiki hi ta wu sungula, mara leswi hina hi hlamusela swona ku nhlangano wa tipolitiki nga vi nhlangano lowu wu tshamela ku vulavula ntsena wu nga endli nchumu. Ku na swo tala leswi vanhu va nga swi endlaku tanihi nhlangano ya tipolitiki leswi va nga swi endlaku na hambi va nga ri ka mfumo. Leswi a vulavula swona ku mina loko no va available ku hi fanele hi sungula nhlangano, ku ta va ku ri nhlangano lowu wu kotaka ku pfuna vanhu byo hambanahambana. Ku na swin'wana leswi the political party yi nga swi kotaka ku swi endla before yi va even government. Vanhu vo tala lava nga ta ti-submissions va hlamusela ku va nga pfuna hi swa rihanyo, swa health awareness campaigns at health clinics. Ku na madokodela mo hindza 60 sweswi ma nga ma fika ka hina makumu. Loko mo sungula nhlangano hi ta volunteer ku pfuna nhlangano leyi ku pfuna vanhu ngopfungopfu ematikoxikaya na tindhawu leti ku nga havaka titliliniki na swibedhlele, hi ta va pfuna on behalf of nhlangano leyin'we ku ya mahlweni. Ku na vanhu lava pfunaka swa swikolo ku hi nga pfuna njhani swikolo swa ku hambanahambana hi ti-improve ti-results ta matric, KE, pfuna hi swa ku hambanahambana. Ematikweni man'wana ku nga va na ti-interventions leti hi nga ti endlaku to loko ku ri hava mati ni swi vonaka ku mfumo wa tsandzeka ku fikisa mati, hi endla ti-borehole, hi endla swa ku hambanahambana ku vanhu va kha va kuma mati even before mfumo wu fika ku fikelela ku va hisela mati. Hi leswi hi hleketaka hi swona sweswo. ende hina due to the experience leyi hi nga na yona ka swa politiki a hi nge tsandzeki ku rhangela nhlangano leswa tipolitiki ya tiko hinkwaro ra South Africa. Na loko mo languta ka vanhu lava nga responda ngopfu ti-volunteer va suka ka matiko hinkwawo ku sukusela a Limpopo ku ya fika Western Cape, ti-province hinkwato ku na ti-thousands ta vanhu leti va nga ta va ku no a hi yeni mahlweni hi sungula nhlangano yin'wana. So hi leswi hi nga ka swona sweswiwani, mara hi lava ku swi endla hi nga fulufulu kumbe hi ku jaha, hi ku loko swi endla hi ku jaha swi nge vi swona. And loko ho swi endla hi nge za hi hleketa kahle, hi nge za hi vulavula na vanhu vo tala. Ku ta va organization ya munhu wun'we kumbe vanhu vatsongo, ene organization ya tipolitiki ku fanele ku nga va organization ya munhu wun'we, ku fanele ku va ku ri organization leyi representaka vanhu hinkwavo va South Africa. So hi swo hi nga busy hi swona sweswiwani, ene loko se hi hetisile sweswo hi ta tivisa ka tiko hinkwaro ra South Africa ku vanhu va ri hi sungula nhlangano wa swa tipolitiki. Ene hi leswi nhlangano yi nga temela swona hi leswi na leswiwani, na ku yi ta va kha yi tirha njhani, na ku yi ta va kha yi kumeka kwihi, na ku vanhu va ta va kha va joyina njhani loko va fanele va joyina. Ni tsaka hi ku mi tirhise rito ra ku mina ntokoto ka timhaka ta tipolitiki Xivambo, hi ku i xivutiso lexi a ni na ku vutisa ku ku na van'wani va nga tshana kwala ka nongonoko wa lowu va ku timhaka leti ta consultation ta tindliwile na mavandla laman'wani va nyika swikombiso hi matumbulukelo ya ANC. N'we ma swi tiva, n'we ma endlile vulavisisi ka mi tirhile na le ka mihlangano ya leyi ni vulavulaka yona, va kombisa swikombiso hi va COPE ku na koho ku sungule ku va na ti-consultation kambe ivi ku hetela ku va na vandla. Leswi vulaka ku n'wina namuntlha loko hi tshamela hi ku languta ka n'we Tatana Xivambo, ku na xivandla xa ku swi nga endleka ri nga simekiwi vandla laha? Ri ku yingiseleni muhaxi, a hi lava ku teka ti-decision before hi yingisela vanhu hinkwavo, hi yingisela tihosi, hi yingisela va tikereke. Hi ku loko ho ya hansi hi ri na decision already a hi nge koti ku yingisela kahle, hi ku munhu un'wana na un'wana loyi a nyikaka mavonelo yo hambana a hi nge swi koti ku yingisela. So swi ta vula ku a hi le ku yingiseleni hi ntiyiso. So sweswiwani hi yingisela hi ntiyiso ku vanhu va ri yini, and then hi ta khe hi vula na loko hi kha hi nyika ti-outcome ta consultation. Hi ku
Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, Free State, Gauteng, Mabari, so very funny is common and so. So it has indlela leyo emahlweni, and the consultation kutaba consultation yamampela batela tihosi na vatekereke na tinhlangano ta ku hambanahambana na vanhu lava va nga lava ku na mavonelo ya ku hi famba njhani mahlweni. Tinhlangano na vanhu vo kala hambanahambana and then hi tivisa decision loko hi lava ku sungula nhlangano wa swa politics, and then that's one loko se hi hetile swona. It's not a predetermined outcome. Okay. Process leyi hi nga ku yingiseleni yona. Loko hi ka hetsela Xivambo ku na un'wana a nge tirhi leswi a mi tivisaka swo a nga mi tivi mi ri munhu wa madzolonga i tsakise leswi mi nga fambisa swona loko mi lela ka EFF mi ya ka MKP, kambe o twa ingari sweswi se mi endla leswi ya van'wana va nge the gloves are off, se mi vulavula ngopfu, vun'wana mi n'wi vule ku wa popiwa ha tolweni nyana. Swi swa muxaka walowa a mi voni ku kumbexani a swi fanele swi nga vi kona ku ya hi n'we mi fika njhani ka xiyimo xexo Xivambo? Hi vatili vanhu mo tala va hlamusela sweswo va ku a hi tshikini swa ku vulavula hi vanhu, ende hi swi yingiserile ende hi swi acceptile ku hi nga vulavuli hi ndlela yaleyo. Mara ntiyiso a hi vulavulile ku leswi hi nga swi vulavula hi swona, mara hi nge hi vulavuli hi swona sweswiwani hikuva lava hi rhangelaka na vona sweswi va hi advisile ku hi nga vulavuli hi ku vanhu va hanya njhani, ku va endla njhani hi xilo. Hi ta vulavula hi nhlangano lowu hi nga ta hi kha hi consulta hi wona ku u ta va kha u yimela yini u ya njhani mahlweni. So loko ku na ti-criticism leti nga constructive swi kota ku ti yingisela hi ti accepta hi famba hi tona mahlweni. Se mi lava vanhu va mi seketela ku hi ku mi Mutsonga kumbe va mi seketela ku hi ku mi n'wa tipolitiki, hi ku ni twa van'wana yi sukile va kha ku a hi n'wi seketele munhu loyi hi ku wa hala ka hina, va ku a hi tirhisi ku wa hala ka hina, a hi languteni ku i yimela yini. No, hi lava ku sungula nhlangano leyi nga ta va yi kha yi representa vanhu hinkwavo va South Africa, hi ku loko organization yo sunguriwa ku ri organization ya rixaka rin'we ntsena ku nge vi organization leyi nga ta kota ku hluvukisa matiko hinkwawo ma South Africa, and ku nge vi organization leyi nga kotaka ku yi kuma tinambara to vonakala, hikuva ku hava na rixaka na rin'we laha South Africa leri nga more than 30% ya vanhu va South Africa, and ku munhu a wu na ti-election ya South Africa u ta lava more than 50% ya ti-elections. Loko huku va hi kha hi hlanganisa vanhu va vulavula Xitsonga ntsena a swi nge pfuni nchumu. Hi fanele hi hlanganisa vanhu hinkwavo laha South Africa hi promota ti-language hinkwato. Ke hi promota na ti-language leti ti nga promotiwiki ngopfu, sweswo ku fana na language ya hina ya Xitsonga ku yi tekeliwa hansi na Matsonga mo tala va tekeliwa hansi. Hi ta kota ku hi promota ku va vanhu lava va hloniphiwaka ku hi tiko hinkwaro laha Afrika-Dzonga, mara hi ta va hi kha hi hlanganisa vanhu va ku hambanahambana vo vula ti-language ta ku hambanahambana kusuka ti-province hinkwato laha South Africa. Hi leswi hi ta va hi kha hi yingisela hi swona. That is why na ti-consultation ta hina ya ka ti-province hinkwato na ti-region hinkwato South Africa hi yingisela vanhu hinkwavo ku hi yisa njhani tiko emahlweni. Minkarhi mi tivekerile ku ti-consultation leti ta teka nkarhi wo tani kwihi? Plan ya hina sweswiwani i ku hi fanele hi vhakela ti-province hinkwato ke hi khavhara ti-region hinkwato ta 54 laha South Africa. Loko ho kota ku hetisa sweswo within 30 days kumbe 60 days hi ta vuya hi ta tivisa ku se hi hlangane na vanhu hinkwavo ka ti-region hinkwato ta laha South Africa, ti-district hinkwato, and then se hi tivisa ku ya njhani mahlweni. Nyiko Floyd Xivambo, khensini nkarhi wa n'wina. Hi khensile muhashene, hi khensile ka vayingiseri va Munghana Lonene. Inkomo. I sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava hi bula na vona Xivambo, i Nyiko Floyd Xivambo. Ni ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ivi hi vuya na tatana Elijah Mhlanga kwala ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi twiwena ku angula ku yini. Ta mi nyika nkarhi wa ku va mbulavulo mi va twile Xivambo ve ri yini Xivambo la makhutla va vulavuri n'we mi ri yini, mi twe yini, mi khwatihate yini, kambe sweswi hi kandziya laha Bloemfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Ni ze ni rhungiwe bot pepenenge ni kuma accident kwala N1
ni swa la Mkopane va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele lexi xe le Mkopane ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ni endla nchumu pende ni nga tshama ni twa laha ni ze ni n'wi byela va tshika mina Voted like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopane 2009 ni ze ni yisiwa kwala va ra Mediclinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika Semiri ku vava loko mi nga ku twa a mi tshama mi ku twa hela ni tshama ni ku twa na wa accident ololo ni kumila u antswa alala ku ni hetisa damani ni mi twini Pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Kamgana lona FM komandela ka kwa shala tu isonga shanhla ku sungula shana wena uri yini ke very bastwili ku leswaku vulavula hi maviti ya vanhu na yini a hi swona se va fanele va tsinyiwile a va ngeni ka mhaka yele ya ku vulavula hi maviti ya vanhu kambe leswi va nga swi vula hi so inkroko va Floyd Chivamba kambe sweswi a hi tweneni ku tatana Elijah Mhlanga va ri yini vona hi timhaka leti ti ngele ku endlekeni namuntlha na ku languta timhaka ta ntirhisano wa exikarhi ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo na maphorisa loko swa ha tika ku va hi va kuma a hi twi wena ku angula ku yini n'wina mi nga kusuhi na tatana Elijah Mhlanga va byeleni ku hayikho nkarhi lowu hi nga twana na wona hi wo walowu a ku na wun'wani se wu fikile se va angula va ku yini ka leswi a va hi tshembise ku va ta vulavula na hina ha swona loko ma ha va byela hi ta pfa hi teka riqingho ka 0860002543 hi ndlela yaleyo hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini kambe ke i mani a nga rivalaka sikunkulu mahlweni mapfhumba ya ku tlangela makumentseu wa malembe yi ri emoyeni hi ku seketela Makuleke Day ntirho wu ta khomiwa hi mugqivela wa ti 28 ta Khotavuxika 2025 eRoyal Square eka Makuleke migingiriko yi ta sungula hi awara ya 9 nimixo vunyanyuri ku ta va matutu vana va ntavasi ku ta va na mincino ya ndhavuko na swiyimbeleri leswi katsaka Dr. Thomas Chauke Ximambana DJ Mumba Florent Chauke Dr. Sandrine Chabalala J John Sanfree Themba Nyati Wasingimeti Xindelefu Shongi na van'wana u nga kayeli #munganlonelefm #60 matimba ya xiyanimoya sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM kumbe na rumona etiminete ntse ya kweli leswaku tindlela hinkwato ti va ti ri kweli Afrika va vulavula hi ra vantlhanu hi ku haxela twi kusuka ka Makuleke leswaku wa swi twa ku ku hela loko ka vhiki n'wana u ta va kha a n'wa hi tsheve ni swi ni swi nyanyukerile ni tsake ngopfu matima mi tsake ku na kumbe un'wana i Mongwe i tala ku famba ni xoku laha nga kona sweswiwani hi la tlhelo la kona MEC Bioscope Makau Mongwe loyiwani i tala ku tirhisa rito rin'wana ra ku ntsake hinkwako ya ntsake hinkwako ya ka Makuleke ku hela loko ka vhiki tindlela hinkwato a hi ku timisero ni le ku laveni ka tatana Elijah Mhlanga hi le ku va kumeni sweswi kambe i nkarhi lowu hi twanane ku va hi bula na vona sweswi hi ta twa ku pfhumba leri va nga ri endla ri fambise ku yini hi ndlela yaleyo se swi nga leswi loko hi nga se va kuma hi ta pfa hi twa wena mingiseri ku khomiti ha famba hi mhaka ya madzolonga ya vadyondzi na mburisano wa hina lowu hi nga va na wona na tatana Nyiko Floyd Chivamba a va tsutsumela kun'wani a va ri na xinkarhani xitsongo swivutiso a swi tele kambe nkarhi wa wu ri wutsongo kambe n'wa mi ri yini ni hlekani ka ha ri na munhu la 0860 002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi hiyo hi lava ku twa ku mikhomiti mi ri yini n'wina ka timhaka to ti ri timbirhi ya ku sungula ku ri na hungu leri ra ku nghena sweswi veri ku na muako wu nga hohloka a Durban laha ku nga vaviseka vanhu va mune khombo ra kona wun'we se hunde emisaveni i wun'wana mahungu lama nga ranga mahlweni sweswi hi ndlela yaleyo vahlangana va haxi wa Afrika-Dzonga va le ku vikeni swoswoleswo mingiseri loyi ni hlekani papa ni pfukile tatana a khensa swinene mi rini wena swin'we na vayingiseri swi ti komba ku ri ntinda ni kombela mi pfa mi va tekile lava a va le ku i nga ri va yingisela hala na hala a hi kumeni van'wana hi twa ku vona va ri yini mi kota ku va lulamisa va nga yingisela hala na hala va yingisela hala na hala va nge hi twi i nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene minjhani Butpet buta mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile hosi a khensa
but Pat ni kombela ku vheta ni kongoma ni nghena ka leyi ya Boetie Floyd. Yeah. But Pat nkulukumba loyiwani leswi nga swi vulaka hi leswi xa ku sungula ni nga vula ku i lidara leyi vhele a hi languseleni la tikweni. Xa vumbirhi i careful and futhi cautious ka leswi a swi endlaka. So mina va na concern ya ku munhu wa ku fana na Boetie Floyd ndi na concern na ti-surroundings ta yena ku loko swo endleka after loko va ta va consulting va pfula phati ku ta va na van'wana a nga tata na vona va n'wi sala ndzhaku va huma kwala ka MK van'wana va ta huma ka AFF van'wana va ta huma ka ANC va n'wi landzelela va fika va n'wi onhela. So loko a ni nga tivi ku a nga tirhisa wisdom ya le kwini ya ku a va carefully hi ku selecta vanhu lava nga ta va kusuhani na yena lava nga ta n'wi pfuna. Na loko swi ta endlaka va va na NEC a ndzi ku a nga endlisa ku yini ku a va na vanhu va kahle va nga n'wi onheli Boetie. mi fika njhani kwalani i ncini xi mi tiselaka miehleketo ya muxaka lowu va ncindani na va swimbani va nga n'wi sanda ndzhaku ntsena ku ya n'wi onhela i ncini xi mi tiselaka miehleketo mi byi tshaha kwihi vutivi byebyo byi suka ka swifaniso swo fana na swihi? Nkulukumba loyi i attractive xa ku sungula. Xa vumbirhi i tlharihile. Xa vunharhu i na xivono. I munhu loyi a nga careful. Hi lava munhu wa ku fana na Floyd but ni ta nyika xikombiso Boetie. A ni mi nyika xikombiso hi le bolweni maswani. Ni nga mi nyika xikombiso hi bolo. Swa endleka u kuma ku mina ni favor Kaizer Chiefs for an example. Ni rhandza player hala ka Pirates. But ni nga koti ku yi support because a ni rhandzi phati leyi nga le ka yona. So ku fana na mina for all the years I've been following Boetie Floyd. Se loko u pfula phati ni ready ku sacrifice phati leyi nga le ka yona ni n'wi landzela. I've been waiting for him for many years. kambe mi le ku jikeni kule ni la ku nghenisa un'wana xivutiso xa mina i ku n'wina mi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku mi ku sweswiwani loyiwani ku nga va na vanhu va n'wi landzelela ku ya n'wi onhela mi tise hi swi tise hi yini kumbe miehleketo yaleyo yi tise hi yini? Ku na swikombiso leswi mi nga swi vonaku ka kun'wani ku ma vona ku fana na laha a ku ndleke leswi ku fana na laha mi fike njhani kwalani? Boetie ni fike hi ndlela leyi. Loko ku pfuriwa phati ni ta nyika xikombiso hi khopu loko yi ta pfuriwa ni va va kona va nga huma ka khopu va fika le mahlweni va lwisana vision ya khopu. Ni kombela ku ni nga vuli mavito ya vanhu. Loko ku ta huma UDM va kona va nga huma na yona va fika va lwisana xivono xa UDM le mahlweni. Na ku ta huma AFF va kona va fika le mahlweni va lwisana xivono xa AFF. So that's why a ni nge vuli mavito ya vanhu. Na ku tshemba ku Floyd langa kona i wa swi tiva na yena ku loko phati ha sungula u kukula hinkwaswo. Loko se u fika le mahlweni swa ku tikela ku selecta ku i va mani lava nga le ka sayiti ya mina i va mani lava teka ku ni wisa na. Swa nta ku kwalaya a apply the high level ya wisdom la nga na yona ku va ta ka va nga n'wi onheli Boetie. Nemetweni i bongi ndlovu la khara ku khesile tlhelo ra n'wina inkomo khesile swinene i swona Boetie. inkomo 0860002543 i makumembirhi timinete a yi sepa awara yambirhi mahungu ya misava na vongi n'wamungwana ti maluleke hi vulavula hi timhaka teto ta madzolonga lomu swikolweni a hi kunguhate ku vulavula na tatana Elijah Mhlanga kambe ku fika sweswi valumeri byasi loko mi va vona mo wa khwenuta mi ku a khala nga phela leyi na loko ri ku mavatla va byelini ku khala nga phela leyi a hi amukeleni lo mingisi ri enhlekani Boetie na vaxumi aye papa hayi loko vanhu va ri byasi mi nghena hi pfa hi va tirhisela nkarhi wa vona inkomo tobe Boetie loko hi tsundzukanyana ni ta vulavula hi xivambo ma sorry ku ve ku hotla loko ni tsundzukanyana nkarhi lowu nga hundzanyana loko va ta suka le ka EFF hi ze hi nga pfuna hi nyika mavonelo ni tsundzuka ni vulavulanyana hi mavonelo ya ku a ni tivi mara loko ku ve hi ku vona ka mina ni vona nga va jahe kumbe ku tsutsumela ku ya ka vandla rin'wana ro karhi va nga ti yingiselangi kumbe ku languta ngopfu va ti nyika nkarhi va languta swinyawuleku ni vulavula timhaka ta ku a ndzhaka loko
sweswi va nga swi vulavula ka nkulukumba Jacob Zuma kusuka kwale ka ANC na loko ta susiwa na loko ta va ri kwala ka EFF a ni voni ku a nga va a va rivalerini mbilu ku helela so ni ringeta ku kombisa ku nga va ku ri ndlela yin'wana yo ringeta ku la ku va hambanyisa kumbe ku destroya ku a ta kota ku gaina momentum ka vandla rakwe nkulukumba Zuma hi ku a swi tiva ku loko lera ri fayikini ku ta va na ku avana na ku avana ko karhi kumbe hafu yo karhi nga tikuma khiwi le ka vandla ra yena tanihi sweswi loko mi tsundzuka kahle nkarhi walowo vandla ra EFF ri ri ka xiyimo xa nambara ya kahle ngopfu ka a KZN se swi nga leswi loko baya leyi I think va hlayinyana lava nga ringeta ku solasolanyana ku no man a hi voni ku ri ringu ra kahle ro ya ka vandla leri and stuff like that hambi swi ri tano va rin'wana dyondza hi ku tshwa mina wo fana na mina sweswo a swi languterini swa ku a swi nge yikulu kumbe swi nge yihelo tanihiloko hi khe hi vone mandlele a hi n'wina mi n'wi navelela mara swo biha na loko ha vulavula hi swo sungula ni mi twisi ku lin'wana mi vulavula mi kombisa mi sweswi mi nga kombisisa swona ku laha a swi swi kombisi na tlhaveriwa hi dyambu ene mpela swi ndlekile a ri tlhavangi i ntiyiso bophete lexi nga kona lexiwani ni vone xikombiso hi loyi a nga pfurisiwa vandla nkulukumba loyi a nga pfurisiwa vandla leswi a nga humesiwa xiswona tanihiloko mi swi tiva ku va tiva ti-process ta ku ya court ku swona swi ndlisiwa ku yini ku laveka mali ku laveka swo karhi loko va vone potential ya wena ku a wu na yona mali hambi wo lava ku vulavula kumbe ku raise voice yi nge twali hi leswi ni nga vona swona matimba lawa va nga va na wona lawa so hi leswi nga ni kombeta mina ku loko se mi ta kota ku susa n'winyi loyi mi nga ta ku mina na n'wina sweswiwa hi ringeta ku pfula xitichi loko ni mi nyika xikombiso ivi ni tlhe ni susa n'wina ni vula ku lowun'wana a nga a nga na matimba ku fika kwalaha loko no za ni kota ku susa n'wina se hi leswi ni nga swi vona ku a nga safe lowa ka hina mfowethu so hambi swi ri tano mina a ni ta ku i xivono xa kahle xa leswi ni nga ta ku exidyondzini ku ya hi leswi a nga swi experience ka mavandla lama hinkwawo loko ku ri ku a ta tshama hansi a hlayelela sweswi a faneleke a ndisa swona a kuma ku swi n'wi nyika ntlhontlho na leswi a nge i lava ku swi endla a swi veke hi ndlela ya kahle kumbe a xivono xa yena a xi hlayelerini ni vona nga ku swi ta kota ku hi pfuna tanihi tiko ku va hi kota ku va at least na hina marito lama nga ma vula swinene ma nkoka ema ku va tanihi ririmi ra Xitsonga hi va na vanhu lava hi nga ta ku ve le ka xiyimo kumbe ka xitulu lexi nge le henhla cause nga ku swin'wana swa swona leswi ndlaku hi tikuma hi khe hi nga hloniphiwi I think xivulavuri xa tolo Mr Sambo va vulavule issue ya ku loko mi langute kahle ka ti-region hinkwato na tindhawu hinkwato hina ho va ti-deputy ka tin'wana ta ti-level leti nga ta ku hi ringeta ku tlakukanyana ka tona mara ku hava munhu loyi nga ta ku i le ka executive leyi nga ta ku maybe o ka fane i khomini a nge ri hi yena mukhomi wa province kumbe yena mukhomi wa tiko swo fana na sweswo so ni vona nga ku swi ta hi veka ka xiyimo xa kahle then xo hetelela i issue ya ku a ringeti ku hlayelela ku a nga influensiwi leswi ni xi vonaka mina ku ya hi mina ni vona nga ku wa swa olova ku influencer mfowethu ni vonisa leswiwani hikuva ni langute timhaka ta ku tanihi sweswi a swi tiva ku fane ku endlekeni ka Zuma na ku va before a ya le va ringeteni ku n'wi kombeta va ringeta n'wi advise van'wani zamini ku swi mention sweswo but still a yaku kwale a ni tiva ku a swi langute swo fana na sweswo na sweswi i vulavurini ku van'we va ringeteni ku n'wi kombeta no okay fine a nga tlhelela ka phati liyani van'we va ku yi leswi na leswiya so hi leswi ni nga ta ku mina ku ya hi mina ka vumunhu bya yena a ringeti ku tiyisa kwalaka ku swo fana na sweswo a tiva la a yima kona a tiva xivono xa yena a tiva vumundzuku bya leswi a lavaka ku swi endla ku na valandzeri va swi tiva ku va ya kwini a kota ku risa valandzeri va yena hi ndlela ni mi tweli boto wa mina a khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 5 timinete ntsena a yi se ba awara ya 14 xivutiso lexi na loko na ha longisa nongonoko lowu a ni ri na xona ni tlhela xi tsalalela hansi loko se ni vulavula na xivambu a ni ba mi rivata lexi rivala ni nga n'wi vutisa ku ri i le kwihi sweswi wa ha ri ka MKP kumbe nga ha ri ka MKP i hlamurile ka loko a vulavula na matiko mahungu kwa mina na ha ri kwale mara ku hanyisiwa ku yini kwala ka ku na ha ri kwale ara ni xi rivele ene a xi ri koho ka nxaxamelo wa swivutiso swa mina njhani mativayi kambe hambiswiritano ni tshemba ku hi ta yi kuma nhlamulo yaleyo hi ku famba ka nkarhi a hi tweni ni n'wana mi yingiserile loyi ni hlekani
Inhlikani uthet papa Floyd Shivambu isungule ntirho wa kahle but mina ni na problem ya criticism ya yena lomu a humaka kona u criticize EFF u criticize MK mina anoko a pave the way forward a tshika ku vulavula swo biha hi lavaya hikuva na vona va ta criticize back va ta n'wi onhela a tshike ku criticize swo biha leswi a nga swi vona aka ti-previous parties a swi tshiki a sungula mhaka leyintshwa a nga vulavuli hi swona ku fana na Ndlozi a nga tshama a vulavula hi EFF or ANC or yini i le wi i miyerile Floyd a miyeli a tshika ku leswiya a sungula swa yena swo ya phambili hi leswi a ni la ku vula swona na taka hi ku loko eka hetsela va swi khumbini swona na vona ku pfumela ku va ta swi tekela nhlokweni va ya mahlweni naswona ku va nga ha vulavuli ani loko va nga ha vulavuli hi vanhu swi vula ku va nge hi vulavuli hi leswi swi nga humelela kambe ni khensa loko mi swi vekisa sweswo ni tshemba ku va ta va swi twile ku swi teka ku ya mahlweni khenseli papa thank you inkomo khume na 30 minutes ayiseba awara yambirhi langana ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM makomba ndlela un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Butet papa mfukile na hi vatomi ngo bona buti hayi swa tshamisekile ngana mani hi n'wina vanhu lava hayi la Gauteng la merini n'we mina lexi ni lavaka ku vula xona hi Boot Floyd ne la ku vulavula hi Boot Floyd Boot Floyd ne ni xo ku i tive tipolitiki a ha ri ntsongo u va tive tipolitiki a ha ri ntsongo ne swi tele leswi a nga swi ndlaku swi tele leswi a nga hluvukisaku tiko ra South Africa a fomi party mara a nga vi na matimba lama mo hi ni nga fomiwa party a ringeti ku dyondza swihoxo la a ri koho kambe loko a nga vi na matimba swi ya fika kwalaho ka ku van'wani va ta nghena se va ta n'wi onhela musa a ni un'wana kha vula kwala ku va nga ti va ta n'wi onhela no ni swi veka hi ndlela he Butete loko a ni laha ma swi twisisa ni nga teka tanihi mutshami wa xitulu ni mingiseri i endla a xikarhi ka vanhu phati ya yena i fane a va na nhlonipho a ta kota ku hloniphiwa na yena a yi endli phati Boot Floyd a yi endli wa ha ri ntsongo lava va nga na tiphati na vona va ti endli va ri vantsongo so loko wo la ta n'wi pfalapfala hi ku a nga endli phati futhi nga endli phati hina hi ya yima kwini hi ya yimele ma na mithu a tiyi nkulukumba loye a tiyi i dyondzini tiphati swa tipolitiki wa swi tiva u ve ka inflict ya ANC a ri xandla a nga ri ku dyondzeni a ri ku dyondzeni va huma laha a ya va xandla ka leya ya EFF a huma laha a ya ka EFF a ya ka MK nakona kwalaho ku ve na swilo leswi a nga swi khoma ni vulaka a nga dyondzanga a nga matima mahanyele ya vanhu na mithu wa mativa Boot Floyd mina ni ri a teki ximhandzana n'wina ka hlengeletano leyi nga tata mi le kwihi mi le Limpopo mi le Gauteng mina ni le Gauteng mara hi ku kumeka ka Ngove swi na mhaka ni vula ku loko o ta kwala Gauteng a ku hi leyi nhlengeletano liya hi vulavulaka hi yona mi ta ya mi fika mi ku mina leswi ni nga tela swona i ku teka ximhandzani ya mahlweni yes na swi endla na mi twela papa ni khensini nkarhi wan'wana nkhisile tsalanga khume timinete ayiseba ora yambirhi nhlekani i mi amukeleni ka Munghana Lona FM na ngona ku Afrika wa vulavula hi mahashela wona chi kusuka le studio wa 2A hi le Polokwane hi ku tisela na ngona ko walowo wena u angula ku yini ku ya amahlweni ke kameke tarteka riqingho rero ndakaleswi ungayelele Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku angula a ku yini 0860002543 n'wana mingiseri hi lo nhlekani ahe papa vulavula na Chauke Phalavoro wo yingisela masiku hinkwawo khale nga se nghena
na ku angula ile ya Tatana Shivambu. Tatana Shivambu vana experience ka tipolitiki, 1. Number 2, vana vitoya va ve na vitoya nkarhi wa ku leha ku chava ku sungula vandla ra vona. Loko va ze va cince mavandla makumanharhu swi tikomba kahle ku a va swi lava kambe a va chava, mara mina lexi ni va seketelaka hi xona swi tiva ku loko va za va nghena tindhawu to tala va ta va kahle, because loko ni tsundzuka EFF a va deploy a KZN and then swi tikomba va tirhe kahle because EFF yi kote ku tlhe yi vuyela palamende ku nga ri mhaka ya KwaZulu-Natal ntsena mara ku ri na ti-province letin'wanyana. kumbexani mi nga swi landzelerisa kahle ma swi tsundzuka ku a KZN EFF yi vuye yi lahlekeriwa loko swi ta ka timhaka ta tinhlayinhlayo ta vanhu lava nga yi vhotela eka nhlawulo loyi humaka wona. Ya na pfumela sweswo i okay no vulela ku mara lexi xi nga endla ku yi lahlekeriwa a hi Tatana Shivambu. Okay. Ku vuye ku nghenelela vanhu larintshwa ku nga va MK, lero loko ku ri ku MK a yi nga vanga kona ni na ntiyiso wa ku a va EFF a yi ta va yi tlhe yi tirha kahle ku antswa. So ma swi tiva ku ni nga vuli hi ku rixaka rini, ma swi tiva ku na rixaka rin'wanyana leri ri seketelana swinene, ri le joni ri le ka roho la ri humana swinene. Nameti ai baba swi tikomba riqingho leri ri vuya ri kavanyetani swi tivi ku endlekeni. 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi saleti mineta tsevu ntsena hi nga si fika mahungwini ya misava. un'wana mi yingiserile nhlekani aye bota mina mi njhani? Hi pfukile mi njhani? Hi pfukile a khensa swinene mani mi ri yini n'we? Mina mavonelo ma mina hi Botpet a ma kunkulukumba Xivamba ne a yi mahlweni a kha a sungula party and ni nga mi byela mi vitirizini timbirhi kumbe xana tinharhu. Number 1, loko mo langutisa Mixo Lowani i na ntokoto ne ka swa tipolitiki and ntokoto loyi a nga na wona swi khosa loko mo langutisa laha ka vandla leri a ri ka rona before a ya ka MK ka vandla lera EFF vutivi bya yena byi vonakarile because hi yena loyi a nga sungula party liya na Julius Malema, mara a mi swi vona ku ka matirhelo ya yena na Julius Malema a va nga tirhisani kahle. That is the reason a jimemisa leyi a suka ya ka MK. So loko a fika ka MK va yisa lava va fika va vona potential ya yena. So I think that is the reason lava nga kuma ku vandla yena va create the fake intelligence report ku Jacob Zuma a kota ku ri a n'wi susa. So vanhu lavawani ku ya hi ku twisisa ka mina personal ni vone nga ku potential ya Floyd Shivambu hi yona yi va ku ka threat ka vanhu lava va ama kuma ku a kha a tirhisana na vona. So loko o a sungule enhlangano wun'wanyani I think maybe hi kona hi nga ta kota ku hi vona ku ntokoto wa yena wu ta helela kwihi. Ni mavonelo ya mina. kambe loko mi nga mi langute ku cincacinca ka mavandla a swi n'wi onheli ka ntshembo lowu kumbexani vanhu lava a va ya ka vandla ro karhi hi ku tiva yena ivi a va kuma ku se yi humini hi ku ni le ku hleketeni un'wana a ta ku laha mihleketweni ku yena kumbexani na ya nga va yihi mhaka ku vona tatana Floyd loko a ya ka vandla ro karhi se sweswiwani i ya ku yo mani. A swi n'wi onheli Botpet because Mixo Lowani ku na nxo rin'wanyana kha vulavula. Mixo Lowani i na xivono xo karhi, so xivono xa yena i tshame malembe yo ringana 10 to 11 years ka EFF. So i ve na reason a vona ku xivono xa yena kumbexani ku ya hi ku navela ka yena a ku le ku humeleleni hikwalaho ka ku a nga tirhisani kahle na CIC Julius Malema, and then hikwalaho a nga ndla yini a nga decide ku ri a ni suki laniwani ni ya kwihi ni ya ka MK party. Loko mo yingisela kahle hi Botpet va yisa lavani va ta mi byela ku ri va lava ku tiphati ta vanhu va ntima hinkwavo ti fane ti hlangana ma swi vona. So loko a fika lahaya a ti byela ku ri okay still hi fane hi ndla leswi va swi vutisaka va ri i progressive party lexi nga ta kota ku xivikela vanhu va ntima. So ite loko a la ku fika leni a la ku yisa norho wa yena loyi a nga sungula na wona kwihi le ka EFF. Loko a fika le vanhu lava mi kumaka va le kusuhani na President Zuma va ndla yini va n'wi byela mavondo swi ze swi fikela laha ku va create that fake report. So ku answera xivutiso xa n'wina swi nge n'wi onheli because
yena ku ya hi yena la nga tshama kona wa twisisa ku na loko tshama a fika tshama laha loko o va a kha nga ri ku tirheni leswi yena xivono xa yena a xi hundzisa swona swi nge pfuni hi nchumu so I think vanhu leswi a nga swi teka ku i fane a consulta na vanhu is good because i indicators swimbirhi hi botpet i vulavula hi mhaka ya vandla ra EFF ku ri vandla ra EFF ri controla hi munhu wun'we that is number 1 so that's what a swi veka rona number 2 vandla lera ra NK problem ya kona vanhu lava va advisaku Jacob Zuma President Jacob Zuma a va n'wi advise so wa swi kona ku ri there's no way ku ri ni nga tshama laha ka EFF ka MK I mean I sungula ka EFF Julius Malema yena ba kapa anga ti advice ka vanhu van'wana loko a fika laha ka MK misalo ina ntokoto an khangisela interview ya yena na vanhu va ka ENCA i hlamusela ku ri even Jacob Zuma i hava ntokoto wo sungula vandla my twisisa so va isala va ya hi botpet va tele ku vanhu va lava a tirha na vona va tele ku va fika va vona politician ya misa lo one and loko va vona politician ya misa va swi vona this person is going to outshine us so what is the plan I plotting something if I plot something come on ka Jacob Zuma nemetwe na khetsa swinene mani hetsela hi lo mingiseri nhlakani mi amukeleli ka munghana lona aye botomi na khome mi le moye ko va nkarhi wa ku u nga ri ku tsutsumeni swinene kambe tanana tlhelo ra n'wina bot ndzi ta va very quick bot a ni la ku hlamusela laha mina ndzi hambana ngopfu na vanhu lavan'wana because nyiko i munhu wa Mutsonga ene hina loko hi commenta maybe hi ta va sensitive na or bias hi ku Mutsonga wa ka hina mara loko hi languta kahle hi ndlela ya vupolitiki hi nga languti ku i Mutsonga nyiko va hi teka hina hi ri vanhu vo huma America kumbe hi ri Donald Trump already ni vula leswi mhaka already leswi va ngo va endla swona va concludini va ya ku fumeni ka party process leyi va yi endlaka sweswiwani i ku formalize nje and then va ta vuya va ku hi forma party number 2 Woodpet ni nga ka ni nga tshami ka party 11 years ne ni ri deputy president even ni vuya ni ta ni ku no party leyiwani ni nga ka yona is a cult ni vana ni tshama masiku mangani loko na ha ku nghena the minute I realize ni nga ka ni nga swi voni after 11 years the minute I realize within that 11 years we fanele no huma mara okay let's give him the benefit of the doubt maybe you swi vona after 11 years yes ni suka ni ya kule KwaZulu Natal le kwa mhlaba ya Lingana le ka MK ni go okay it's fine and man bele ku vule ni party le ya ka Zuma mina na ha suka ni ya ka yona ni tlhela ni ya ka TV ni ku decision leyi ni nga yi endla is the best decision ni nga yi endla vutomi bya mina hinkwabyo mara vanhu va kha va vula ni na ti-masters timbirhi Botpet I've got 2 master's degrees ni nga ti endla internationally so not tala South Africa no nkarhi wu nga ni vondoka boti wa mina vanhu nkarhi wu ni vondoka swinene kambe ni kombela minduku loko mi kuma nkarhi vhiki leri taka loko mi kuma nkarhi mi ta ni sungulela yona mhaka leyi hi kota ku ya na yona mahlweni ni ngona ku humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Matebula mana siku lenenani tata Playfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela.